Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Elias Channel. Dan kali ini kita akan melakukan gotong royong lagi di bawah rumah Servia Madida. Ikuti terus nanti videonya ya guys. Ini akan lagi melantai. Oke. Itu sarado. Deve mais seria, tá? Ada murah itu. Mega. Jaga gaus. Nah. Kalau kena ini lah tuh. Warna celah-celah loh, celah. Warna celah, coklat-coklatan. Tapi ini kan warna apa? Kalau lagi semen.
Ayam. Tanjung. Sedih. Oke guys. Tara magaru guys. Wow. Nah, teman-teman, kita lagi eksamen. Hehe. Tapi agak nak puru. Oke guys, puru sih kalau puru nah guys. Luar biasa guys. Nama saya Heti Bone. Oh mantap. Salam dari Bone. Di Panjili. Woi mantap. Oke guys, kita lagi menunggu campurannya selesai diaduk. Nah nanti kita pindah lagi di saat mulai menyebar campurannya. Oke guys, tonton terus video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Subscribe. Pul. 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 Ada ini Pul. Pul, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke.
Jadi langsung campur ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan subscribe ya guys. Ya, tahu itu Ikuti terus teman-teman. videonya. Wow. Sudah. Oke. Semangat. Full. Ini betul. Aku mau gargo roh kalau kenal video.
ada. Full lagi. Pakai arko, tinggal sorong. Full. Wow. Masih semangat, Bul? Masih kuat? Mantap. Suruh pasay. Bata na suruh pasay bata. Ngelit. Yan na siya na area. Siya. Apple. Apple. Oh, pink.